Kemana jalan amat? Kabar udak. Saung Mang Nani di mana? Kat dia. Kenaon Mang Abad? Daekan euy. Halo guys. Nomor 20.000 euy. Ibuka behi bang. Itu langkung AA. Nyari jasa. Jadi geuning balik mana teh malam teh. Kieu anjing di daerah atau siluan. Buri. Di korongan. Ya ada manis-manis. Asin-asinnya. Kalah ngawalakeun. Ada bawang nih. Jak. Itu tadi coba. Kan kurang Cina. Panas anjing. Ngaheab euy. Ari ieu bedog nih itunya. Ada herbas cabe di basoan. Nah, Komo di ditu camping. Tempat Betah teuing di ditu mah kalah moal hudang-hudang. naik bawah mana? Hah? Balik naik bawah dia. Dah geus teu bisa ke belah dia nah. Bawah mana? Ka Katongo. Heula-heula bisi ka piheulaan. Ka dia maka jangan disebaralik deui. Mang, Mari ngomong belah itu deket. bisi kaburu kabeakeun lah hana. Mau mas. Piheula. Iya nyope ngapa deket tetangga. Aing ngacok sia maneh kaliwat kadinya teh dipegat. Bisa Kuing. bere Fatihah. Siap wal di Al-Fatihah. Bere Fatihah. Kan si Anas heula. Oh, kan maneh heula cek mari ke pan maneh kemegat lagi. Nyelor Pedro iker nusukan cabe. Ieu teh nopi hiji deui teh. Jadi deui teh nopi ye. Ya itu. Diibakan. Mana? Biadab. Mana bro? Aya tadinya nawi. Jangan banget aku wae atuh. Emang kamu punya banget. Biar tenang hidup. Dipantau ku Intel na video kan. Tuh wae koplok. Loba vlogger nih. Kuning masih mah. Ulah kabeh ang bisa teu kahata. Yo. Si Aai. Lagi bakar mah eta. Oh itu dibakar ku si OYBJ.
Bakar ya. Tidak habis dari itu. Cing gelap langsung bal. Auranya gelap. Si madu nu sorot wae mah. San. Piwarna bakal loba. Kisok madut. Jelaskan atuh mad. Ini pete. Ini namanya pete. Pete itu peteuy. Jadi gua mau dahar peteuy. Oke? Pete hungkul. Peteuy hungkul. Ini namanya Sate. sate cabe. Cabe. Endus bal. Endus dulu bal. Kita andus dulu dari ekor Wanginya. sampai ujung kepala. Cabenya. Perlahan atuh endusna. Cabenya. Paham. sorot itu. Lagi depo dia. Beliau lagi depo ini. Mas dadah dulu. Udah di refill si Anas mah. Kudu di Jangan unboxing. fast refill. Cusut mang. Mantepnya. Luwat na sakit. Sasak. Ya, pedih bawa. Ari pedana mana ieu? Jadi kini kita menggunakan 3 chef. Ada chef Iqbal, chef Oyib dan chef Aang di sini. Chef Oyib bertugas membakar ayam dan jeroan. Chef Aang merenos cabe dan chef Iqbal ngeliwatnya. Apakah nasi liwetnya sudah matang? Kita lihat di sini, teman-teman. Nah, Ini pepeng, guys. ini teori dari chef Aang dan chef Iqbal. Harus pakai kokot, guys. Iya, pakai kokot. Sebagian cabai dibakar dan sebagian lagi disepan, guys. Jadi gasep, guys. Apa? Tuh ya jeung kecing aja. Mana? Uyahna mana? Tanggus mana? Kalau di mana? Itu apa deh kah? Saware-saware heula mah itu. Terus kumane? Saware-saware heula sama teh. Baik itu. Coy. Si Ah kata Rajo heula cenah. Dan chef Si Ah Opik. kata Rajo. Awewe pasang kudinya tadi masih isan. Dari merek balik si Ah. Awewe nak di bonceng. Minggu sa. Turun. Si Ah. Ada laki. Aja gue dadet Di Endros. Ya. Endros. Jangan lupa beli Zaza. Iki mah nyeta jeung kabogona. Itu 2 motor kan. Dina nanu buka tim yang bing. Mantapnya. Udah nawe. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nih juga nih? 2 hiji 7 kena. Kelas keneng gimana? Iqbal. Tapi menang wes lanjut. Si Heri tadi nonton dia ini. Menang di Wai, 400 itu ditarik ya. Ngabat ke kanan. Betul ini mana?
Ini pedan dewek. Tutung sia. Anjing gue ngus madun. Dun, geus dun weh. Nying kecap dun. Ketulikeun. Anjing kita pun. Cai, baru bawa. Nas, cai cokot lah nas. Dun, cai dun. Mana? Duna itu dun. Ai diendus ai. Endus. Endus dulu. Endus dulu. Jing, ya heurinya posisinya euy hesenya. Siapa kemana? Baiklah. Kieu weh. Sok we. Sok san. Sok we gantian. Tadi desa tong gantian bareng-bareng. Lehti. Berarti. Sok. Hah? Sok. Panas tuh. Nanti peringgit pepeng. Sok. Coba tuh aya daun tuh. Daun lu udah tuh. Kincok we. Kincok we. Capeknya. Geus sok we mah. Nah, kieu we. San tuh, beres mana san posisi? Sok. Sing merenah lah sok sing merenah. Berangkat dia beureun. Bawa itu sama Godin. Ini menjadi jelas imah biso. Dia kayak tanah tadi. Vitamin. Anjir, yang warna sana ge euy. Bal, lindus bal. Ini lah urang potong ini. Harumnya. Tawaran nunggu semangat tuh. Taruang. Seliwat canda. Kecapnya dong, kecapnya. Dakjok. Dakjok. Yuk, si Badun kalah ke video. Tadi itu aja. Uing belah dia. Sebelah dia uing. Dibagi kecap ini. Yo, temerna daharnya. Sok nikmat teman-teman nafsu. Ini jara saung gitu nya. Mana? Gampang kula. Alah soy. Di hana padahal. Daya sulu. Panas. Oh, medium rare. Kulitnya nu galeng. Ya bos Ipan. Kenapa tuangan? Tadi ku udah bagi tawaran umum. Mukbang, kirim mukbang. Enak no. Siru. Jutikan ieu namanya mah. Mukbang di dalam penjara. Apa mah buang sekalian. Pahangnya, kutenya. Tengenahna dahar teh diuk teh nyaman aing. Oke. Diajak ka teras di iso. Dan didengar dia lagi. Panas. Iu pas dahar. Balikan dia tuh ya. Kok kaliwati. Tarik balikan dia. Balikan dewe ngaliwatna. Ik bantuan dulu Ik. Sangat. Bedah Kemana tadi teh? suka ruyukan. Karena dulu kan. Ruyuk. Ruyuk ke mana? Ruyuk keluar. Ya tanah pendudukan dulu. Yuh, peni bau putih. Opek cai di mana we kok kumaha? Eta kompan. Kompan. Ya arek itu mat. Wingi kumpul heula. Oh, han geuning. Wastapa. Wes apa? Anjing di dia jalan. Kaki. Ciko. Goblok si Ahmad. Mat aing mah geus mat. Tinggal diukur kurang. Tinggal kita mah. Lamun tanahna teh bergelombang. Ini langsung segala angan.
Sarewe ya teh ngeunah. Ini no dia getih tina tulang. Darah. Darah suci. Oh lap euy. Ya di jero. Ayo. Ayo Cipanas. Deh, Ayo. Ulah maju. Maju maki ya. Ai, Cakep. tersorot kamera. Anjay. Anjay. Kasih Iqbal dorong. Ai mengi korek hejo. Nu dewek paingan. Oren lu maneh Nu dewe ku menang meuli. Oren. Koneng Koneng atuh. mana ayeuna? Tuh. Nah, nu hejo make nu dewe. Aku newen supaya mah aya gantina. Aya tadi jero kenehnya sih. Nu dewe kieu. Mana di jero teh? Saung. Aing teh ieu ting mah teh warung. Hari di warung nyokot nanti dicerita nyolong. Hari di saung mah Mau nyolong banget. Enaknya. Hutan rimba guys. Hutan rimba itu guys. Astana bahasa Indonesia nah. Hutan. kesarean. Pasarean teh Kasur. lain petiduran. Menyepet tiduran. Terbobo-bobo. Kasarean terbobo-bobo. Pasarean lain Oh, kasarean. pasarean. Pasarean mah Tempat bahasa tidur. naon itu pasarean. Itu pasar yang ngajit. Sana. Sok graduate narawat